हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आजाद या जग से, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। बिछड़े हैं प्यारे से, जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन दुनिया से यारी क्या। हमन है Penghormatan juga kepada Camat Lapangan Bapak Saudari SSTB MSM. كن مريضا أو على سبيل مسكين. Kesehatan, nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali mantika tradisional Aceh. Kemudian seluruh kantor cabang Bank Aceh yang ada di seluruh Aceh untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembinaan UMKM. Jadi memang sudah dibagi lebih luas melalui pemasaran secara digital. Tentunya kami membuka diri juga Pak Jam, kita bisa kolaborasi. Apakah nanti setelah ini di semester kedua nanti kita buat semacam pelatihan digital Pak, lanjutan, sehingga bukan hanya produk-produk yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat hadir di tempat yang berbahagia ini secara bersama-sama. Kemudian selawat dan salam kita sanjungkan kepada penghulu kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Tikar itu, jadi setiap satu meja itu disajikan satu tikar itu untuk satu orang. Itu juga salah satu modifikasi yang bisa dilakukan di kita. Sebagai saya melihat hari-hari ini ya masih ada. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf ada kekurangan dan kekeliruan, dan juga kami mohon maaf tadi agak terlambat sedikit karena pada jadwal bersamaan. Kemudian ini kalau misalnya mau permodalan bisa ada
Baik, dilanjutkan foto bersama. Ibu-ibu peserta pelatihan Pendapat tapi dengan program Bank Aceh Baringah ini dengan Kami pemerintah Kota Lutumai sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Aceh hari ini. Kegiatan ini adalah upaya memberdayakan ekonomi masyarakat sekaligus menggali potensi yang dimiliki oleh masyarakat kita di sini. Ini Tadinya ilegal. Iya mana dari Ini udah yang kencangnya udah. Nyoba kan? Ujung mana untuk baru kita coba. Coba bikin kan. Makanya untuk uang tentang itu dan mana udah baru ada misalnya bayar dulu. Nah, ini kok yang dalam bank Yang berapa? Kirim dulu hilang deh. Kami dari Bang